Omukwigabeji Reverend Father Godfrey Abenitwe yakwaye hamukoro gwo kushabira abana b'amashomero aha Kiliziya cy'Abahesi omuhike yakazizi Buhungiro Parish Bukanga Isingiro abarugaruka aha mashomero gabo ahabwe inshuro ya kashatu kandi yirukumanisa cyango omishomo yabo mebgambe bye Reverend Father Godfrey Abenitwe yayongera yahiga abana ab'amashomero kugira imico mirungi no kutamamani no kumanya icyabatwire ishomero nutanga kucamu ngecho kweta choice we are what we are by the choices we make echo ratora ne echo rakoreki boraje ndonda kubeki noza kubacu waje ndonda kubakiriya noza kubaki noza kubecu ecyakanda murebe ngo mwagira determination hard work and self sacrifice. Asimwe James Kazora wabari omujenyi mukuru yasima abazire abo kwehayo kushongera ebyo gwegese nukwe akahiga abazire kubatwara obuvunanizibwa bw'abana babo babana bagaruka aha mashomero kandi nitwara umukishogu wo kusima abazire abo basa kuma abantu mu cyumure cyo kiturugiremo kandi nimbahiga ko turiyo ntuka abana bitaye mashomero nimbasha mutaruha kunanyizibwa abana bitu tubetwara mu mashomero na munonga abana babiki tukira kubahereza ba boda tintwara umwana ogu amutwara umuhande yitutakumanya oshanga waferwa ikintu ecyakubinji kuyambu girasibegumya omuzire yahiga abana abarugaruka ha mashomero kubataho umutima aha cyabatwara amashomero nukwe bakahendera inshuro ya kashatu ya tameji no businguzi kombwiro bwo kumuruka ako abana no mu 2015 ku kwezi nyenda kwihanangiriza abana mwazagaruka ha mashomero numumanya abazira yitibire ntuye sente kuri yo kutoba mwe mwahika yishomero murengo mwataho umutuma etinetamu yo kuhendera abana bari yo musiniya ya mukaga abari yo musiniya ya kana abari yo mucamushanju mugiye muza kuri ibyozo bya UNEB abe classe zezindi nimbo muza kurwo mu classe mukuzo mu ndisho nabwo cyo mwahikaye mukazo mizano tumayisa mwaza kudabura mwaza kwishe sente zitunga abazire Serena Kesigire Narongo we yahiga abazire kuba kurasa abana babo ikigambo otireho neshara ogisireho nebyo kozesa nukwe kibabasise kumaraho emishomo yabo tamu ya kashatu nayo kutandika urwo kubanza 2015 byo kwezoko makuraga gashakwa iyana kankwasa